Dobar dan. Gledate emisiju Pravoslavno viđenje. Ja sam Stanislava Nikolić i ispričat ću vam najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. Ponovo kod kuće. Unikatna carska vrata crkve Svetog Anastasija vraćena su Kiparskoj pravoslavnoj crkvi. Relikvija je dugo bila izgubljena nakon što je Turska zauzela severni deo ostrva. 90. godina prošlog veka vrata su otkrivena među eksponatima jedne izložbe u Japanu. Od tada traju aktivnosti povodom vraćanja dragocenosti. Komentarišući vraćanje, Kiparsko odeljenje za antikvitete izjavilo je, citiram: "Slučaj pljačke crkve Svetog Anastasija na severnom Kipru još jednom je pokazao katastrofalne posledice turske invazije na kulturno naslijeđe zemlje." Spasen telom i dušom. Rođenog Kamerunca spasili su lekari glavne crkvene bolnice u Rusiji. Leonardo je rođen u Kamerunu. Pre više od 10 godina došao je u Rusiju da studira kao lekar. Kada se Leo razboleo, postao je paralizovan. Lekari bolnice Svetog Aleksija na vreme su mu dijagnostifikovali tuberkulozu kostiju i obavili uspešno lečenje. Sada se oporavlja. U bolnici je Leonardo prešao u pravoslavlje i krstio svoju decu. Rekao je da ga sada održavaju vera u Boga i želja da prohoda. Pravoslavlje za sve. 6. festival hrišćanske kulture održat će se u srpskom gradu Zaječaru od 13. do 21. septembra ove godine. Festival je upriličen povodom obeležavanja dva datuma: 350. godišnjice smrti Svetog Vasilija Ostroškog i 140. godišnjice smrti velikog ruskog pisca Fjodora Dostojevskog. Festival će otvoriti projekcije dokumentarnog filma o Svetom Nektariju Eginskom, Božji čovek. Većina festivalskih događaja govorit će o životu istaknutih predstavnika pravoslavlja. U okviru manifestacije bit će održana i Dečija nedelja hrišćanske kulture. Za mlade goste specijalno će pripremiti predstave i koncerte sa hrišćanskom tematikom. Ne odriče se onih koji se njega odriču. Sukob između najviših državnih zvaničnika Crne Gore i opozicije prelazi u otvorenu fazu. Premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić, i bivši šef policije Veselin Veljović podneli su krivične prijave jedan protiv drugog. Krivokapić optužuje svog protivnika da je pozvao bezbedonosne snage Crne Gore da podrže proteste protiv Srpske pravoslavne crkve. Veljović, savjetnik bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, negira optužbe. Radikalne organizacije u Crnoj Gori veruju da Srpska crkva radi na podrivanju nezavisnosti Crne Gore. Ustoličenje mitropolita Joanikija nazivaju uvredom borbe Crnogoraca za nezavisnost. Kao odgovor na napade zlonamernih, mitropolit Joanikije je rekao, citiram: "Zastupam sve vernike Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i ne šalje me ni jedna država. Oni se mene odriču, ali ja njih neću. To su moja braća." U pravu, jer je uvek u pravu. Zamenik predsjedavajućeg odeljenja za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije, protojerej Nikolaj Balašov, prokomentarisao je govor patrijarha Vartolomeja u ukrajinskoj prestonici. Prema njihovom mišljenju, patrijarh Vartolomej je zabrinut zbog kritike njegovog uplitanja u ukrajinske poslove. Pritom, ne može da pruži uverljive argumente zašto pomesne crkve moraju da priznaju raskolnike iz PCU-a. Citiram: "On jednostavno uvek ponavlja da je uvek u pravu, jer je Carigradski prestol uvek u pravu. Da velika crkva Hristova sa kojom se identifikuje nema potrebu ni o čemu da razgovara ni sa kim, jer je on nepogrešiv. Uvek se razapinje i žrtvuje radi našeg opšteg dobra i poziva sve pravoslavne da veruju u to. U suprotnom pak, više neće biti pravoslavni." Kraj citata.
Međutim, kako ističe Balašov, pravoslavni nemaju i nikada nisu imali takvu versku dogmu. Carigradski patrijarh apsolutno nije rimski papa. A pritom, papska nepogrešivost povezana je sa ozbiljnim ograničenjima. Hvala vam što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.